Nivo. Ako ni changui haye ba ma ngarang machin nang kaya thibang ngam geda nari le di changu dana ka haye CM oiraga masida is the G8 category nga yom na si fai mayam na yom mayam du ne ba kautruk cha ke da mai mapui bungo duna sakanu ai da mai le halak pangam gi banu pa ne se praja na kham ni history da le hola da wa ne ba maril le ta ba kai nga ibnu pa CM nu pa du ne ba jini chalu da pheng phang na ka kap chala da matun le ga hai ga lai ma thong na pa banu pa manipur gi CM du ma na tra ba ai gra wa ni amu han hai be ma thau ta de nang gi failure do han yengu CM oina duk chawna pham ma duna nga pa ngam da de na ta na rai sa mayam ma IDP kem ta le ga vek oina sahi ani bawa data accurate le ram da ba na thau ma sa khang da ba do madu han yengu bimol na han nan kan hai na oida ba ngang bai mauta ai sarkar pai na sahi ne sa crocodile tears caption ra lupa lam pi ne lau thoga pi da ba haksel leng tor ga pi da ba mi shi ba ki condition da le ai sa that shows your failure as a leader. Don't try to distract. English ni ngang se khang ra ga IS officer na ge advisor ma'am da hangu English ngang is I hope masigi matung di amuka na mo the clarification tawdo na ba issue na su chanbi bo issue no duga yari kai soi mathang dagi dai di respond tawra roi if it is at most yadra ba matam da khakta na tana ga di ID ngasi gi press conference matung di mana nganga ko wana chaga dai di halroi ngarang khalle aduna ngasi thamdori wa se manipur miam ngarang ngangi wa tu na tana tawrei be irang simang ta clear cut masida yaning da ba se public ki morality, public ki consciousness na just si bai wai mai mga kasmanga no man very cute tet ngang bai si maron mari samna da di mapan mi ga phawng ngam na khoi gi sumang le la da yes ahum lak da jail change be film sarkar kai do ahum su da na ai tin hiding da ba ma ga ai khoi di social science ma pina mina ngang se ta na kai ma ngang ni se ke yin ma nang kai hai ga da mi sei landarak pa da micham praja mayam du chahi ani ahing tum da na nga pai ma ai se mai tai dan landarak pa da Micham praja mayam du hapiruba chahi ani tumda ahing tumda ba very sad statement. Number one, mana ngak punate magi makha da leba legitimate ba security forces ma'am da ngak pa magta da na sacrifice lem tong na irei cham mapu prok cha aba mari pak ta mai tok ta khang mangam da na na mayam du na tawra ka ngak puni mana ngak punate mana ngak pa ngam da ba digi tolak pune jama sa kaure ba mana ngak magadi icha isu mayam nongoi paira tole je chung to moi Indian security forces under his command as a CM and Home Minister Manipur police, if it were under his command, in the 8 of civil administration, changay ni Central Security Forces, changay say, may makada work to ni, state government makada. Adugi, command yawrak travel lupa, man, fail work padagi, iray chang may am talk to no kunlang ko, may am talk to no na given yes, makaw reba, man ang akpa dong nang kaleb. He did not. It is his failure to protect that forces our youths to take up arms to defend themselves. Aso si man appropriate to salaga, ay nangakpa yung chagay. Ado sumuma, may tay defend to no ngangi pa man. CM of Manipur is not supposed to defend one community. He is supposed to defend the citizens of the state. Second blunder never mangangai. Unang mo tabiu, transcribe tawra thambiu. Mado, apun ba Manipur gi saktam mamanga na hona ba sidalay minari ba fuluk cha mayam se mapan gi lakon na ba mayam bunga na ba hona ga da nupa mana adu responsible ba min nanga da ba wana te sa yara ro jiti karigi history da record le hawrani it's recorded on video. Mana ngak na te. Mana ngak pa failure pa dagi misam praja thula masa ngak cha na mo hona puni number 1. Tu da mana ngak to da community ama defend to with type ta CM or mama na mai nganga da na te. Transcribe to view ay ngai jamu. Henzel laga transcribe to thador ka di ko namu. Amay nganga dum nate. Mimang du jika to community na season na rani. Magi liability siya ko ta kyang wangeng. Ngang khang da bu. Hujik su magi makhonjel ne na kesam taw lai di hujik. It is sub judice. But I ko di hana wan taw ram ne ba. Tanang mamiyo yamana ma masana. XCM na soiram baduna ko gi community tai na bagi narrative taw ge sa. Si soy season ra kan du gi mayok ta ko CM saw gadam ne sa ay ngarang su wan taw jabni. Whatever judgment that comes out. Akoy da tayo na gadaw wagi nate. Sarkar man na traga chief minister na soyi baduna. Akoy da tayo na gadaw nate. If you have a disagreement with the government, deal with the government, not with the citizens. No in the sarkar ya ningre na Biren saka ya ningre na chairamba kangmu duna karigi maitai community do onsal ai no sa akoy di hangine bas. Adumay na anything outcome of masigi judgment si the yumfam oiraga maitai community da tayo na pa maitai bu demonize to di. Just as I don't agree with demonizing any other community, I get right from the beginning. Akoy da demonization to the shunga yaro. Section gadaw ne. Ma masamang na yage yaw yaningu to what will remain in history as well as now. That he presided over the breakdown of Manipur and thousands of people losing their property and homes and lot of innocent people being slaughtered. He, as the CM of the state, was presiding over that macabre violence in Manipur. English ni hiring history da yawsun. May tayo nda mo hire kanda. Magi mijeng layna mana sarkar paring ay da Manipur sarvanasa na thugay raga Israel chagi mayamama ay ko gi hingat halan gi bagi picture nupi angang heart ki bagi picture yum may thugay bagi linthoy ngambi mangi ba Kamal Babu mangi ba se mana home minister hay ba ma oiraga
chief minister ama oina magi praja gi life and property ngak pangamdana muktana CM oiraga mana madu mamit mamang maktada mana CM oiringai da mana home minister oiringai da home minister mayam kangbidana entire law enforcing agency mai makhalai ne masana home minister oiraga chief minister oiringai makadani linthoi ngambi mangriba nupi angang icha issue kaya hinghat hat kriba thousands of mi gi mayum kai kairaga ngasi magi matamdani maitai na kangla tumbi lan bangam ge sa mana CM oiringai da home minister oiringai da tawbun haba sa masi mahak kaw da ba fai mahak na phana kaushinaraga su mana amnesia nare hairaga su history the record lairaga da wani it is right under his nose as a CM and home minister that Manipur landed up in this situation. It is right under his command as a home minister and chief minister amoina home minister gi makadani isa issue kaya gi punsi mangi ba Manipur tokhai taraga sabana sari se kanano matam jo lai pak pai ba miyam gi punsi musu ngak na hona ri ba mi se kanano haimanda home minister and the chief minister was Sri Nongthombam Biren Singh the BJP CM of Manipur mase history na sakini history da sakile mase ma chin ba yaro do wani mi di train accident thokpa matam da moral responsibility lower resign tawribani CM oina home minister na phamna macha masu ga mana si de caption na dana mana ka hoidabadi ngasi gi IDP sing se mana mioi bagi life amasung property ngak pangam da badagi thoki badagi lairiba punsirol ni ngasi IDP leise ngak pangamba CM natraga home minister ma oina ling na ngak pangam magadi miyam gi punsi mangoi ngasi lairiba ilai cha sing se relief camp da sunglai leramoi se magi failure ne se he cannot escape magi supporters hai ni as a CM as a home minister till February this year magi na pali ba le ngak tu gi makha ni le pa kang khong chai rami si gi se when relief camp to du yaroi waron against drug hairagadi BJP gi ADC oram bagi wari do affidavit ta CM gi office gi kari la se aina haijan manate it is in the court of law sida communalize agudum te matam da phari ba nupa do kuki ni political leader mabu kalli na maran sidai bijina mu maitai ni chief minister ni affidavit ta yawe hai ni police ta kanana phone tawraga kanana tale se aina haibijina pate sin the public domain drug kai se akoi jam thati on ne pot am ne ba khoi gi khunai bu maru phang na mo na daw ngamba adu ma yamna sathi ba leina am ne so we are fully behind war on drugs but sincere ibam changi lana sandu he has become a liability so akoi gi ora ka to ni mana full wise ma sina ngaklo oina mamang ga thamaga government of India na sanari ba lan si da akoi na mayok na bangam gi drabane government of India sina ma hek lo thoki ba matung thane ba nomai ka pale pale loin khanga wani chingdagi kaptharam ba nomit se taina phama moina ngaklo ama thamaga sidai je chokri ma sina sala thamiba mi se leiri gai di mangonda taina halaga sum taw yaram ba adu do hek lo thokpu matam dai di chingdagi nomai kap su loin lepri mam khangbi ko se government of India na thingba ngam ba ne se nga ta abne ba president rule gi hek loirak padagi ne ba chap lepri je masina ta ko di ma masana yana government of India na sanari ba lila se mana sana han mane miyam na di sauri Central Security Forces mi chang e kole government of India na ko pro ta na sahi ani mu lairak pasida na masana yana willing scapegoat ngaklo wa moina thamaka na maunda taina halaga Modi Amit Shah na nga aga government of India gi lila sanari ba Manipur bu thugaina na ba sila iba lalong mayam se mana maikhum ma kupalaga thamam ba ni habisi masu matung da lakada scholar investigation tor ko kanguna soina haira kadam ne duwa khoi na si phone na khangi di sigi ngaklo masigi maikhum ji hek lok thok pa da ne ba longmai ka pa lep krisi se sina sakhi ni government of India se kana na nga athana min government of India yaure haina khoi na lami phana thajal su ke do gi hadan gi no India da sumai thok de sida makhoi di e pisali juma pisali kamaina colonial matam da Hindu Muslim khana ba se makhoi gi India gi lutung da yaure bani highway type da mana naga kuki su khana rami sahi aduk change na mana haijan lu da gi ne ba government of India gi Amit Shah na ngang ba horais naga kuki gi thokno gi ba lan du ga si ga yam khene ya ju masana khang na khangjana da sari ne cabinet meeting da naga kuki loi phamina ni gai khangam chalaga negotiate tok chali police department da mai gi community nga posting chatte kuki machana taming long gi SP oirami ni matam du da ani makhet nei haibase khang na da gi ground to the level da bo lai gare personal and social level da bo crisis ya on grabni matam du di arm group kari kara khara na khana bani si community level da split ta on grabni bureaucracy kai da bani gai bagi drastic color si ta hon da hana colonial kamu na ngangam ba moi gi khana chaina ba is di moi gi lu tong ga yaw bani habi culture si mai na ma khoi na ngang na kuki na ga lai gi ma khoi gi tawgi ba so je kupsan na hona ba chahi aduk changi ada changi ngang lai ni Bharat ki prime minister bas ama accident tok ta train ama tok da yum ma mi si ba na ba da awan nungai phongdok pa se akoi da phongdok sia ba da kari kai rage Modi da no na du chai di kai no na ngang la ai ni na ai na haijan manate it's all over the records mana phana lo la su this will remain in history government of India bu mana akoi da mai khunga ga government in sana ba sanari ba lila sibu nga aga government of India da directly khoi na confront taw ngam da na lai ai se mana maru araga thukai na ba sile ba government of India gi la long si de yaw lai ne mana ram hai center ga mukna raga akoi kana ba phangdong na te mukna haide constitution amki makha da leiba nangi
legitimate power to exercise tawrkanda maduda tawba matamda assertive high English ta. You don't need to be aggressive. Assertive oina constitutional order du makada ai state government lamgi phangam phokpa kari kara du tawraga India ai balai pak sida khoge leijari ba Manipur ai se India gi state amoina constitutional magi fabric te yauri ba rights and power mayam to use tawra leiga da budo amata leihanda bida thugai res ai hanjana na haijaram ne ba law and order is a state subject magi legal advisors the hangsunu akodi law gi satu sunate but I am still putting in front asoiba ngawragasu yauragasu interpretation la lai biro I will bring out more documents union government instruction pira ko khuding tanang ingani ha balaite article 365 kudama mo in high the mother the pini badudi magi executive authority the labor domain the instruction pira pada illo haibani magi domain yaw the instruction pira pada inbam tokte and high rigai main to baduna central authority na mase hanjan hajagam central security force na magi command electa ba kolakta ba mayam se ma masak khanga da bane Manipur gi constitutional magi izat magi dignity se kang khong chan mesin na mi gi mamitta security agency singi mamitta amadung Delhi the pai sarkar gi mamita ekoi state ama oina ekoi sarvana sana izat yaw da masagi constitutional provision da yaw power exercise to bunga mandana legi state am sumana on to omine it's a fact I have a point by point say mana precise to roma tam mana CM sung home so ringa dini siri ba to ni mai say natte ma CM natte ma home minister natte na magi support da ka ngangalo it's a fact that he presided over this violence as CM and Home Minister. It is a fact that Indian Constitution ki provision da yauri matamda magi ngang ki ba ngai ai na ching na Home Minister pai na ina tampak pai ni haiba na taga security agency na ko di Manipur sarkar da gi order law de Delhi dai law na security agency na haiba video da lei ba mayam masamak na su ai khut punjan le hai ni ka thai de punjan nan dun power da karam da no ba CM da karmai pun dun no ba aduna third time sai ngak law oina central government ma khanjal ma ngonda tai na halaga manung da sana ba lila mayam se masana yana tawra kan ma lebak se tu helle constitution entity amana su power law into Irish state India gi federal structure khangna khangna da saraga tawra ineba achu da gi tasalak da IDP point khra masa masa khatam pundre hai anybody who says akoi hunadana leire pundre ngangi ba praja miyam punamak ai ngasi request au gaise punsi an aina baton tawjabani ai gi on letter heta iraga lakpi kite acknowledge mo to rakhide sine ba koi political culture da yam thi handare ai aina mina cha kauruk pa natraga koi na cha kauruk badana parliament ta phamba minister bhaw badane regret letter thai ba union minister bhaw India da madu culture to pura mang se kai da uge dana hujik union government dana aina kai no ma tarak matam dan MP masen wari watai sana ba natraga function am tawda baton torok pa regret letter thana ba ai ngamaro kholo na haidok na ba se sat na bini etiquette ka we public etiquette MP am na irak pa chi pun sis mai na comment ta dana karim ta ga irak te nawa log de dune arrogance but man ngang to sidagi tabi ho IDP sing se magi leadership ki failure amusung administrative failure to protect them mayung makai ngak pa musung punsi ngak pangam dabdagi thola ki reality ni habesa is the number one that he should not forget ngasigi lanjenari bi irai cha sing se mana CM amusung home minister amu aina mathodang phasana pangthok pangam dabdagi thola pani habasi mamayang ko wi gono ba yekna bana landara ke landara u mana ngaka dabani mitop na landara su ngak na ba magi security force laidim ni MCT power laidim ni aduna magi madugi leadership madugi ability to yahog da ba Delhi na hai ga yes en satpadagi ni ngasi IDP hai ba reality ma lanjenara ba irai cha sing ki punchi se adumba matik chaba leader mana chahi chamagi mamang da soigera congress pali ngai mamang da soigera british lady ngai mamang da soigera su ma da lady ngai da thengna ba ngamba gi mawon da administrative efficiency and effective leadership luching ba amagi magun yaw da ba CM amasung home minister mana mathodang phajana pangthok pangam gi da badagi irei cha ka yamuk na lanjenari bani hai ba se masi mamyam na kawi gano Sidamana sidais the Congress Parliament kai ne Yaraba. You are the Home Minister, you have armed forces under you, you are the CM, you have the full administrative power under you. Madu maintain to wangam dabani have ngamamagadi sitoi. That's the first point. Second point, the kapsan na baton mana magi failure dagi mana matik chada we digi tholak pa IDP oi badanatana. Mana sidai sida akoi gi casual approach sama haitara. Tholai sisu kamai handle tawni hujik ngarang na handaga tita toksina bai type to tawai se factually ai pizageba. August 2020 faida paisa lupa lakh pi gina se I am an MP I am visiting ai na di chasan na raga kai shat laga yengi bani kem changbada paisa lising ko mga thadu amaga ngasi bawa thadu ti aham ko mga thadu ko phangde haiba IDP ma'am lebini sinau journalist ngakani lamdam sigi sinau ngakani IDP sing sala wai kayam na ki hange da IDP sa chup da sa taraga leiraba mayam se si bawa dana nga cha ba phangde haibo ki khal amni kaino da moina laga ising kaktat keni amu video na mala phairin so mina rain khangna wa ngakani IDP ko reality ki mogi lanjenari ba punsi se magi failure ki thok da natana Makoy awaba da complaint to bawa ki halaba neba ano kang badam kirang nakane boje no bo paisa sumai lakto ki to phangabra ni haibada na ay ngata check to biu se bimol na haijan na banate chala hang biu ba 25000 tharak pa first installment pira maga left kre
Kamu na ako di 25 to go pangde singatan chatlu khudinga awa ana ta lai se ngasi na ti ma di ngasi ngang ka ta chatpa or kangde ma chatla magadi ako no uriba atopa micham myam chalaga IDP sing una rakanda moina complain to basi pangre adu tawde ada tawde haisa mi loi ta bang ngaktanis chapi bolo na ma se bimol te wan ma khangda bravo to lanjena riba praja sing ge ma gi failure ma na matik cha da badagi phasana home minister sung chief minister ma thokdang pangthok da gi thon gi ba dasada natana hingi ba punsi su apien pien da ba maning tam na haija bangam drabane ba kangu ki hanna na kholan na Ano ay 25,000 tada karaga pang di hai ba yaubani hanagi 25,000 makata rakhi di hai bani huji phauda coherent policy imta leram de IDP singi poche kaya am thina casual hoige dana seriousness am yaudna icha icha chele myam je awada pa je kaino ne yengjan magi ngam de se July gi tang tarani thoi da pangthok pa thanda kini ko 2025 ke July da pangthok ki meeting am da kai hai da huji phauda kai doge the total number of partially displaced or fully displaced ki masing je ve koin huji phau lairi verify tawraga effective oina koi je validate accurate data ama leina bo hona gadabani haidana government ki che yauri bas this is 12 July 2025 me gi tang ohum dagi 2023 dagi na chahi ani helak phabu matam da official document da kai da leiri ba IDP masing je accurately verify to ba matau kai mase phajana leiti huji phabu vek oidana leiri hairi ne May 23, 2024 ki May 2025 ki May chahi ani sura bawda IDP masing je kayano makoi je partially displaced oisun kayano hai bagi data laite che bimol na haijan na banate government of Manipur gi che gi meeting gi minute yauri ba piti bawba vek oina le do masana mathau gang phajana pangtok CM na home minister magadi irang se kamaina control to khanghau da bang amau da bagi matakta chahi ani da IDP sing sigi mapunsi se kamai le li haida ki han kholan na pen da ba apam pam da hai bo ngam da bagi matakta this is a proof that they have been so casual Kayam thawai dun lera mageda masing bawa chap chana lai lawang amde data se vek oi hai se government of Manipur ki chain ne base it's a slap on his face mana IDP nung si besari do che bimol ki chain ate base this is government of Manipur 12 July meeting si bu yamna serious ne lobo mina bu si gi haira kidra ne exact data khangani kamai to khangani duna mana IDP gi maramda mingon da caption na ba adu to ba kai ngang do your action shows Your failure has created this tragedy of the citizens. Ay iray cha sing awana punsi se nang matik cha da ba home minister sung CM na matik cha da ba thon ba dan na hingi ba punsi da apam pan da pen da ba ba hangdo maning tam na phungdo phung ham da na kitik kirum taw na lehen ba adu matak ta noi na kayam tin casual ge se masing ba we accurate oi de vek oi na lei ai cha chahi ani hela matung da na khoi ge government of Manipur gi official document na hai ri ba wanems paisa release taw ga pi de panglaw lok thok ba Every ni, hujik su tang taruk tagi chief minister gi haksel kai na hai ga paisa am ta thadok ta ba dagi hujik mayam khang bi re da na hospital thing ni hai ni Hujik ay na medical experts ang da si hek to ba horko na mi si ba hapta may mga tholak ni haire inay ngondo some experts told me November tang taruk tagi layeng bagi paisa je hospital da singdorak ba machin na law thom ba scheme mayam jina paisa je thadok ta ba dagi hujik layeng na dialysis to ba mi si ni haire ne ba hujik armain to na si gi policy ni ay na haijan na ba nate ay hujik ki dialysis ki wasi bu ay na haijan na bro miyam na khangna ba wani private hospital sing na si gi card sing ge accept to roi no cash ta piu hai se si hek to ba ga paisa pi ba ngam da na dialysis to ba maruina mi si dori ba hujik Atumay tawag na relief camp ta lebi singi lakh pini haraga 25,000 khara piram khara dana piram da nganga ki tawraga leiram iba data leiram dise what did it show kai take basina that the entire government se magi irang tholok ta control to bunga mawta bugi failure du na tana thoklei ba tragedy su coherent oiba sincere na mathamoi singna plan to boiraga bunangi vek number lai hidra ne chai ani hela bawba chumana IDP da mana nungsina ba saraga ngangi ba mayam se nungsiram ba yai but nangi thabak nangi action na ta obs this is the fact sida marak sida man injan na hanjan hangani hai dai tha ahum da adu da kai ngangi se hanjan na su hai ram ni effort ni hanjan handori si executive pai ba moina hanjan nganga da ni kari guma Manipur na handa ki kari ba vote da center da su congress no oiram magadi kari thong da ge jo myam ta hang khalo yemo executive power pai ramaga ai ne MP oira le kan da irai cha sing ge sumai hanga din tha mari manga pha na ai ka su oiroi ai gi policy si in bagi ai gi limit ama le kan da de hai ra kan ba myam executive power na moina pairaga karim ka thaina dana mana vote oira haina aduna ni namjal laga moina hek hawbadagi aina mayam sung jing bi chino mayam thena kan hai gi bani aina nomination file to kan my first priority I'm still insisting there's nothing wrong mana first priority hai dana nasa di priority pi bangam na casual oidana leading ai da sigi document je tholai ne masing mong sinwai na khangamdri ne executive power paina lenga paina adu onjan na khoi do onjan laga hanjan hangani hairam dai ne adu torom dai ne kai ngangi sineba dirty game don't do that kain kana roi aingonda aduna ga kain changa do mi nate school ka gare hospital hangre normalize to hanjan hai sini noina mane kupsel laga hona ge to noina chingthok ta na irei cha ma maina awana ta leiri tari yengu noina ni power pai di noini tau ina singthoi je moina sona kan namjan na hona bada
dukan hange office hange ho sanga ngamak tra ganu na mu distract taw na ba adu nu pa na hanjan hangan ni hairam dai mamai bu ikai de ne hanjan hangan daw di mo khoi na hanjan no khoi di hot na ga pressure pi ni no hanjan la loi adu sum kupsan na ba normal wai re kathen ka re beng hange na taw ga kupsan na ga na distract na taw ga ai mo da ga kon chale ni adu ga IDP ki maru ina ai na lo selak da haijan ngi se hujik phaw ma yum hanjan dri planning da kadai da hanjan na ba kari draw taw ge sa kana na ya tu no is the government of India and government of Manipur noi gi report ne ba ya farm policy ta leite masing bo mo chung nai khang de thung thing jalani hai hojik December bodal loi ni lauk thore sa it is government of India and it is BJP government sida party hul le hai ke hai ro is the government of India led by Modi is it a Congress government mai te ron ta mu hai ge Modi na prime minister oiraga leiri ba sibu Congress ki sarkar ro lengang pai sibu kana na no adu khalaga wa ngang ba amatam am chang le ba policy je kadai da lei yes ana khai de chang ni do phawak choi khai chang ni do kari gi noar ga English ta tet ngang e number 1 ai bo noi colonel raw to imu rawat noi oza Bimol ni ngang isa ai sang ya ga dai no wari sa ya ga mayam tan biu ne pi colonel lu dai no phone taw ga smai ha mai te ron ngang ge ba English ta tet ngang de vida ibu rawat kai no ni hai noi oza Bimol ni Lok Sabha MP ni ngang ise ai se ong ta phawak chau gi ma kha lai kai jong ta chang ge nang ngak ta security thara kera kamai taw ge na pau phang no man bra ba English ta ngang gi du kari maram no khang le ngang ni man angang ma cha ta ba phone ba ha ma man ne CM wei nga de ma gi well wisher kha da so no phone taw university ge oza bureaucrat asi hansi kana no advisor kana no ta taw da ma ngang ise appropriately handle taw de se irang hawlo ta phone taw mi no pan kana no na si advisor am yaw da ya ro se this must be too much pressure on him now am sa li sini masi hai do isini na pressure ti na kara man se kana na ma gi team je kana yaw ri no sa ai gi ex bureaucrat ta gi na university o zamai well wisher the phone taw hanga mi ne ba kana advisor kana taw ga si maton na handle taw mo si di advisor wa hai ra mi ne as a Manipuri as a Maitai macha concern oirakna ngang da wa na kaino ngang oi dom no khang na ko heran oirak da ama mungang da it cuts a very sorry picture ado som laina ji henjale se ngarang angang macha dong na ga English ta te ngang ai cham na hai jini rawat eba nupa karne du da aina Maitai lon da sa da Maitai lon da wari saru ga dra ba mo aina changui du kari gino da hana da gi propok chak pu jaga ne 9 Assam rifle sema ma da gi ta wari loin khang ne bai aina madi mafam chang da amu anirak te ba it always burns me inside change ha ka da mu now that I'm an MP crash oiga dom nati wangang sangang luroi da ba responsible yaw pang taw taw ga ponte but I need to call the bluff buffer zone laite hai ba se official sing ju yaw ga impose tawi hai ba se tangible ka we English ta concrete oina taseng na buffer zone lai se confirm taw da nang gi official na nga isini nang gi official me am hai ne se madu proof taw na ba ne ba aina thawang ki phone taw SP OC and the commanding officers malem pumana khang junu no buffer zone laite da it is concretely imposed as a chin ngang manate you have the proof now communally based over community the yung fam over buffer zone ama se me say nang MP over ba ai bo chang ya de I wanted to tell the Indian public and the global public and my fellow MPs what is the nature of the problem communally divide over the official yaw ga ni changal lakri do hai na bugini madai da aina drama ta na politician ki type ta ai si gain na mukha no tongte my job is to show to the world that there is a buffer zone which is officially not so unofficially involving officials na concrete oina kamai maintain ta do ta amane ba second I was warning them no man tra ga aina muksang ki hai ba matam da I'll have the intention I get job to matung chang kan ada de yamna nokling di sa khoi di changi nari leite hai na ai khale tawri jibu kari no sibon ko truk changian changu ba na tro mana ami san chakuno na mamai le la ini em khang yo ko sa 5th September 2020 ai nga singang jeri wai sa mana ngang hai du ka kat taw ga samjan bi ba lai pa isinau ta bi ro ya ro ai khoi di changui hai ba ma ko truk tam ami sana ya dan mamai le la ki ba nu pa ni jiri bam chakani na mukten khalaki ba nu pa ni irang tho inga sida ma more yo ro ba ai khoi di changi hai se aina ta hoda bra isinau media ma to haibi oi ngonda ma more da chatlu ra bra kangpokpi mayai da yo ra bra as a CM of Manipur not a CM of Imphal district masuran champu changra ba mana ai di changui haina phong na oi da bangang ibang mi ba poto karino masuran champu changra ba CM of Manipur Home Minister of Manipur kangpokpi changra bra more chatlu ra bra kanai da no ba mana ai di changui kana ngang ai duna in ko na ai khoi di changui hain ma claim tawri ba ai hu ja hangis ma changui hai ba do ang ta kapi aduga ai na sikyang mu haija ge ma more changra bra Chura sampur changura bra kangpu pi changura bra ade koktruk chakki taw da phawba mamai leira lakhi bu ningsing biri bra mana jiri bam chakani haraga mamai leira halaki bu nupa do adugi CM jam pelhau da ba importance duna mapangan jawlak tab duna ngasagi fantasy da changu bagi type ne nai dingarang ure psychologically he ngai te da hansa magi powerlessness sigi frustration dagi magi fantasy da ma hojik changure na mai wakhan da bo yaujara ma leng khale as a compensate psychological compensation mana changbang nong gidaba CM oina chatkin nong gadaw se magi on fantasy da sung wakan khanda ai di changwina ai di pangan kan mini ai kari hai ni mari laita ba mina te kan ma na chakcha ba mayam futur ga topam da na psychology ni se mongan projection nari laita di kai nari laita hai ni the psychology the projection cause
adugi fantasy da mai makok tana aina ki ise changurian lawre ba mangon aduna ne ba ai di changui kai ba man it's very sad isi naw mayam chap man na press ki leader mo ram nu pani CM ni lai pa ki ho ma da gi chang ki ba mini ma su singjang te aga chang ki ba nu pani singjang chang pa nu pa di hak tak ni IDP ki reality thok lai ba Indian constitution ma kha da khoi na ma ma ngai ba CM ma na ga smai chang mak ti guys sir ai ngangning da ba ne but this is a reality that we face mari shubada war on drug hai Sigi international over poppy plantation, the UN report, Akoigi, Myanmar, Romdo, Tangjal, Ekaisi, UN the Loy poppy plantation. Sigi Sida, Nagi Congress, Adu the Hybrid, international documents. Golden Triangle, the poppy tabagi patterns there. Eastern side of the Myanmar, the Loy Tangjal, eastern, western side of Myanmar, the Tang is there. It is a UN report. And you tell me, Manipur, the Susanga Inesa, it's a fact. Sigi Mayuk come out of Sigasa, Kanakadam, you do not take political advantage. Congress like that, no man without what we could not. Global pattern like Sikaino Myanmar, the UN Hon'Ble, Harga Kurum, Kanano involved there. We need to fight together. Man of fighter also with support only. See, the political scoring to but problem for it. Jackie, also problem matamda, Sarkana, me to Tado Hone say, I in Heisenman, it is in the newspaper, it is in the court, evident with the Yawler report never. Masa, Myanmar for Masakambio. Drug is a serious problem for us. In the national media, the 7 key issues of Manipur Haivada, in the Sigi drug issues is one of them I have flagged up many times on national media. Ngang de kote ngang the lady one. This ngang is it's a serious problem. But fight the woman da clean slate da tamoy sing na lakada bani. And me ma para ga thadok na bo na da sarkar yaw ai da chena da evident yaw ri na kadai da gi madugi moral authority na bo na war on drugs kam sin sewing tawes mi na dum hangat pata bani. Ai no sai sampat na panjagre koi gi center ga mukna ga dawna te ai right to the cooperate to them ni engage to them but unconstitutionally ai gi autonomy of the state the kuching jala ga you need to stand. And manas this the mukna ro dam ne hasi opposite ka is subservient way English ni subservient mina na ibo mi lai he na kok tang na namaste to hai do uprang ukiba henjan give do subservient ka center is not our my bap central government is taking a huge responsibility for the entire country and state government takes care of the state within the constitutional division of power competency and thong ni adu matung na thabak tawina gadam ni cooperative federalism hai je madu loi chuai raga manipur gi state amu ibagi hak mala kan nang na laisan matam adu di lalina hai bu da mukna bani na laura ga you are wrong you are being subservient aina iroi loi beda aina haijaning mase mase aina February ni lawna aina Facebook ti kan February on dem se 17 January la no aina ko non da vida yamba mukta di lepsida aina haibu ni to adumaina ngasi aina appeal tawjaning se to him kangum na lana sandok sasnu I can't deny the fact that hana dagi khangak pa min lai pa ki su kya da su tana gi yaw re aina tawjaba campaign kaya am da su ma se chief guest oina gawra wari otai sabu yaw ro min hawr di hawre Pukchen Singna, Amuktang Pamzi, politics ki matam se, sumuhuna lay rehaivin na inan han 18 October da baton tawag zabado. Una si in camera may sinaw su kangde na presta. Tokar matunga na ba yung haidora idudi. 18 October day na symbolic ko na commemorative meeting am su pangtok sa duga IDP na singba duga basic kamay purakatin wata na si as a elected representative hay na baton tawag zabado. Maday da lucky deba. So na kay hay mayam da issue da kanadre. Ako'y guideline pila tawri ba accountability ay na fixing accountability for the violence ay ngarang song no so called memorial get may thari do kanano force flag la na traga man do tayong agency thasa la kanana tawri bra nung may pair ga torung inungdang wam yung may thari ba kang na kanano ngasi bhaw tawri inquiry committee ma kay gino ngasi bhaw inquiry committee sibu sum thengda thamije you keep everything hanging ve oina thamaga lila sanarga sum tawraga normalize on highway sangan ba yadi si kari mem se tana da ka singa the peace committee sema boy man sema ba peace committee do kay dorage oiro da banganga dong na tia na last appeal tawsaning se beyond party line beyond personal or political differences aigi rajniti goi balengak lon ba khena bam sung personal nanai goi bada khena bagi wakalon aigi party ki affiliation ai aina yaw ba ideology na tago follow to by ideology political party ki wang malala kanda phamin raga ai khoi gi ngasi lai di ba sa matam theng yam tina theng adu better late than never ngasi so aina appeal tawjaisini phamin na si amukta camera mathau tade journalist lakpugi mathau tade akhoi elected member amutang khana rakanda akhoi ji hujik toiba manipur gi system madada manipur gi idea da believe to me yausno last we will be very clear including legislative maraktasu legislature maraktasu mute maraktasu idea manipur punna hingmena bagi wakhalon da yawbana kanano yawdum no adu da depend mai tokjani manipur gi idea da believe to akhoi di amutang phamin na si beyond personal political differences beyond party affiliation there is no need for journalists to attend there is nothing to do on that in camera akhoi khana rakanda iram namsi da pokpa miyam gi mihut amoina idea manipur da believe to wiraga di instead of sumaina katukaran ngang na mimang sum thui dok sakpudi amukta tawsi yam thina thenga su thengna amutang unaraga phaminarkanda point by point akoi amutang exchange tawsi meeting aman work so ani hum phamna se first the icebreaker in any negotiation da akoi se kai losi ga na free flow da torkanda narrow down torkanda IDPs in kamai tawsi ge
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯩꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯃꯤꯟꯁꯤꯡ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯇꯨꯈꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯩꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ as a responsible elected members ꯑꯩꯒꯤ former CM ꯏꯌꯥꯝꯕꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ best ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯐꯣꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩ CLPꯗꯁꯨ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗꯤ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯒ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯡꯉꯤꯁꯦ we are in a very bad situation it is unprecedented in the history of the state once and for all ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯨꯝꯐꯨ ꯃꯥꯊꯣꯏ ꯅꯤꯊꯣꯏꯅ ꯉꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯕꯥꯇꯣꯟ ꯇꯧꯖꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯊꯥꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯅꯦ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯗꯩ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯥꯎ ꯉꯥꯡ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯇ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯑꯗꯥ ꯍꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯚꯣꯠ ꯆꯣꯔ ꯁꯨꯝ ꯆꯩꯁꯜꯂꯝꯒꯅꯤ ꯆꯩꯔꯒ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠꯅꯦꯁꯨ ꯀꯥꯎꯔꯤꯅꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠ ꯀꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟꯗꯅꯤ ꯉꯥꯡꯉꯤꯅꯤ ꯃꯁꯥ ꯀꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯕ ꯚꯣꯠ ꯆꯣꯔꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯔꯦꯂꯦꯚꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯝꯐꯨ ꯁꯥꯁꯨ ꯇꯧꯗꯅ ꯚꯣꯠ ꯈꯔ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯗ ꯚꯣꯠ ꯆꯣꯔꯒꯤ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯅꯦꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯉꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ but leave that aside